ka kenhun ki MDC haka United Democratic Front UDF kabadan haka liang persya jong ke yeng darbar thau ain ka Khasil Autonomous District Council ki HDC kila ajimut ya ka Executive Committee bakan bu ya ka Khasil Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill arajar apoi hakaran san paiba ni public domain kenang ban yo ya ka jing ajimut habakran siklat pathai khubor hadien ka chingwani kandu yo deputy CM ka HDC uba jigur marthong hak sibar uba pensingai NCM udkhot ka UDF luang bakalan bil kadon ya ka select committee dei ban bu haran san paiba kenang ba kiriu syampang kin la ban ajimut ban yo e ka bil ka babyang bat ka papakawa Uloong bala idon kam kerki ban manjuri kani gabil Henry KUDF kadon dakawai karukam perkhat namar kalong kabadon kamba uloong bahadin bala yo kacimpes kam tu nong thiet ula ban yedi thiet bannu dakapapin sisa kini ker kicela kum kidulir khandau Henry lada don kam pade nakabanta kiwe kibenta subu kwa pisa nakabang hap ban wan sadis konsel bat ban lej show sub register ban register khandau nangta sayo kapisa na bang Tagalanga UDF kadon kabayar kom perkhat kata kalong namar bakalong very sensitive kalong very crucial issue ngala panong nama piti pakai sistem jongi lada ya dia thiet apa yang unong di unong thiet kaparti ke bandingkong kadai kesenong kapanai ke jing itu kabar kelaban poi sekarait kanai ke jing penskam kabalai kelaban poi sekahima banai ke jing penskam ban hadin pengila yo ya gini ki jing penskam utu unong thiet ulala ban yadi ya thiet ban yadi banno daga ba produce ya gini ki dokumen kum ki dulir khendau Henry la dangi don kampat dia naga bentaki we ki issue suno min ki abisana bang ni haban wan hadesi council ban le chau sop register ban register ya khendau house sop register ban nang tang isa simpisa na bang kabamut ban yadi yathit mingim don problem tang ki kot na usnong naga right naga hima lalong ban yadi yathit na tapi sutu tenan tang ki ko ba kakam jongi ka council kulang ban codify yagi ai ba sistem kabarim te haba pun tang tapi sutu ba ngilong kalong very sensitive maka don ka rule jong unong di karul jong nong thiet karul jong ka try khendeu ka kur karul jong ka right jong ka hima tadong i ong bala kum nu ya kan ni ka land bill hoi la pha chang sel committee ni should request ba usiam lese rengkat bekas sel committee bagin kin panjing mut langi ki stakeholders kisnong kisnjuk rang ba snong kinong yalam right kinong yalam hima wan dia ki NGO su ki bateri nam takabit ka biang jongki ban panjing mut na gini ki stakeholders berkawai ru kalong mbei tanggata ban buru haka public domain namar kala di bala introduce house kam tadi ya ka secret document ban bu haka public domain kenang bagi haka website kenang ba ki riu shampang hari kasi berokawai kini yo ban ai jing mut bagni yo a beautiful bill namar ka intention jong ka bill ka long way bagin light no ban late house of register ka baar ka long ban itu no daga an khendeu jong ka district council yak ai ka bale usnong bale right bale ka hima bale ka kur ba yadi thit apreng nong di nong thit tinatrang yung ba kalong sensitive don kamban bu ika ka public domain hoy kani ka syong hausiam barang ya pensga udi buti siam bu ini saya kan segi babun ki issue kita kilong small some issues ki bagi wanra tani kidang bun ki issue ajing shisha ka main intention juga bil way ban like na usab register ka Indian Registration Act la adopt daga state jongi ka kandai spa prapuar ni hab house of register ka kandai spa prapuar hadin kamu semua ka kandai spa prapuar ni hab completely house nong how right how hima how council tenre ngamtip halor kanu ka jing pensiong nongrim
bala pengat yang i House of Register. Haka IRA, Indian Registration Act. Haka babaro menta yang panlaj register ang tay. Ya kajongi mungkin ba itu. Kajong usnong ru kaditang ka attach dokumen, kamdai kalan dokumen, kadika attach forwarding attach dokumen. No, we don't want that. Iko apa kadiban long ka tulir kendo ka bapaka. Dia na tahu ngasno ba kala along kerki kendiat. Dan dari anyway, namar bagla Syah hasil komiti, kadang don galanti akan mau hapo assembly. Ni hasil komiti ngipan ni stakeholders. Kasya galanti. Tikam ni better late than never. Namar bang ngikwa ban lai kata kami purpose jungi. Number 2. Hatu ia ka dulir ia dia tiat apa yang utrai kendau bar unong di kendau bar unong tiat kendau. Ladon format. Kadkum kaan padon format. Ladai ka por baka di Bandung haka format jongka ak. Baka jingi di kendau, jingi tiat kendau. Kalau rumah maka kadung haka ak kalakhlanyam. Lah itu daga angin. Haba orang bas nong ulai teu lai wa. Uai ga muhor. Don section hakan ka ak bal I bore you. No. It is a practice. Kajing kwa jungi ke long pa. Iya kataru di bandon haka aing ka bakadeu. Kanang bala dalai la sai haki bor gi balor ngakot. No. The land act of the council had empower him to sign to confirm the boundary. Usim right, boleh ladon provision. Usim bima ngai, don ni tang bang amtip hadu kan nu kata provision. Nampak apa ban kerentan. Namangar ngawan naga bagdong katai. Dikajimut jungi begini baru hakin rung kuluk. Kenapa? Orang Bais nong, yes, I has been empowered by law. Ngiru ki kwagar ki. Tang ba kam dei ban mis ya uskum mo bangitaw. Namar la mis uskum kam don jimut ka kerki. Tiang sunan bau siam paga isi ina ya handalan kan ban ngai scam ba kum main juga di apa ban buah public domain ban call ki opinion na barok ki section stakeholders then kan long beautiful.